बियो जाबाय गसाइगाव महकुमानि पलासगुरि गामिनि सुबुं सावस्रि इन्जिनियारिं बिफाननि मोनसे दै जगायथाय बिथांखिनि नुथाय। बे दै जगायथाय बिथांखिखौ 7 बोसोर सिगाङावनो बानायनाय जादोंमोन, नाथाय दिनैसिमबो गामिनि सुबुङा दै लोंनो मोनफेराखै। बिथांखिखौ गायसननानैनो न'खर न'खर दै जगायनायनि थाखाय राहा खालामनानै टेप बानायनाबो होनाय जादोंमोन। दै जगायनायनि थाखाय गासिबो राहाखौ खालामनाय जादोंमोनब्लाबो मा जाहोनाव दैखौ गामिनि सुबुंनो होनाय जायाखै, बियो रायजोफोरनि थाखाय मोनसे सोंथि जानानै फैदों आरो बेखौ लानानैनो दा रायजोफोरा खुद्रिखांनाय फोरमायदों। पने सार इतो खिनुखै हल सरकार की गामलाटी करे ना की काम करिছে ना 2 নম্বর মানু ফাটাইছে এই গাঁৱত 7 বছর হল পানি পোৱা নাই আজিলি ফসিয়ে গল এই যিটো মাল দিছে এইটো ফসিয়েই গল একোটো হোৱা নাই কিনুকৈ হল কই আদে তো আজিলৈকে একবাৰ পানী আহা নাই এখানে আজি পাবলিক লগত আহিয়ে ফুস করো না আপনার লগত হ্যাঁ তো কিনুকৈ গামলাটি করেছে সরকারক সরকারের দোষ হইতো 2 নম্বর সরকার বড় না লাগিলে কিনুকৈ হল পাবলিক তো অশান্তি হল হ্যাঁ আপনি আপনার লগত আহিয়া ইনকাউরি করো ইনকাউরি পাবলিক কি কাম করে কি করেছে আর এইটো বানাই দিছে কিনুকৈ ফসিয়ে গল দে এইটো আপনার লগত বুঝক সরকার 2 নম্বর না যিবিলাক আহিয়া কাম করেছে এইবিলাক 2 নম্বর খুব আহিয়া ইনকাউরি করো। आथिखालाव पिएचसि बिफाननि पलासगुरि गामिनि दै जगायथाय बिथांखिनि सोरगिदिं हाग्रा दुमनायजों लोगोसे बिथांखिनि न' दैनि टेप बायदिफ्रा गाज्रि जालांदों आरो दैनि मटराबो गोग्लैसोनानै दङ। मख'जाथावदि 3 बोसोर सिगाङावबो 65 लाख रांजों पलासगुरि गामिनि दै जगायथाय बिथांखिखौ फोसाबनानै दै जगायनायनि राहा खालामफिननाय जादोंमोनब्लाबो दासिमबो गामिनि मानसिफ्रा दै मोनाखै। आथिखालनि बिटिसि सोरखारा बे बिथांखिखौ नायबिजिरनानै मोजाङै मावफुंनानै दै जगायनो हानायनि राहा खालामनायखौ गामिनि सुबुङा हास्थायदों।